Lepas warikin Israel, haleluya. Sendawari raya Paskah, haleluya. Go keke Tuhan Yesus, haleluya. Alu kuasa najine, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kata luka mati, haleluya. Menangkap kegeluhane, haleluya. Kencang go keke Tuhane, haleluya. Geluh ia rasa lahap, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Ninalah kalak Israel, kekelengan tetap rasa lalap. Ninalah imam-imam di batal, rasi nembah kempak Tuhan. Kekelengan tetap rasa lalap. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Kuasa Tuhan erbanca kita menang, kuasa Tuhan ergege ibas peperangan. La aku mate tapi ngelu, jenariku momoken kaisi enggo ilakoken Tuhan. Tapi berat aku iukum Tuhan, tapi la ipelepas namate. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Batu sini yang beken tukang, menjadi batu pala sila bancilang. Meperaten Tuhan, tuhu mekelek rejin siakap ngidasa. Enda mewari kemenangan Tuhan, marilah sirayakan alu meriah ukur. Katakanlah bujur man Tuhan, sabab mehulikal ia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Perbahan idandu aku maka kamtek Thomas, Nina Tuhan. Malam tuhu-tuhu ate kalak sitek man bangku, amin napela aku idana. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan ras kam, jangan ras tendino. Ogen ibas Injil si balianari rikutkan Johannes. Kemuliaan man bandu o Tuhan.
Karabel ibas wari minggundai pulung ajar-ajar Yesus ibas sada ina. Perbahan biar ia kalak jabudi si erkuasa, maka irukna pintu. Jenari bengket ma Yesus, tedis ia ilebe-lebe ajar-ajar nina Yesus. Menjuah-juah. Jenari icirahkan Yesus tanga ras awakna man ajar-ajar maka meriah kal ukur ajar-ajar ngilah Tuhan. Ninaka Yesus man ajar-ajar, tetapkanlah ukurmu, bagi aku disuruh Bapa, bagai mepe kamu kusuruh. Kenca bagai isempulukan Yesus kesah naman ajar-ajar jenari nina. Alaukanlah kesah si badia, adi ia lemindu dosa kalak, dosana enggo ia lemi. Adi ipelepas du dosana ibas ia, dosana enggo tetap ibas ia. Sekalak ibas ajar-ajar si 10-2 gelarna si Thomas, igelari pe si kempar. Sangat Yesus mencidahkan diri naman ajar-ajarna, Thomas la ikut ije. Maka berberita ajar-ajar man Thomas nina. Kami enggo jumpa ras Tuhan. Ngaloi Thomas, adilakin kuidah bekas paku ibas tanda, janah adilakin kutamakan jari-jaringku kuje, bagai adilakin kutamakan tankuku awakna, lamo aku te. Seminggu kenca ajar-ajar pulung ka ia ibas inganna pulung Thomas pe ikut pulung. Pintu nggo iru, tapi bengket Yesus kubas, tendis ia belebe-lebe ajar-ajar jenari nina, menjuah-juah. Jenari nina Yesus man Thomas, tamakanlah jari-jarindu kujengka, janah nehenlah tanku. Dadakan tandu, tamakan ku awakku, olanailah tapi teklah. Ngalui Thomas man Yesus, O Tuhanku, O dibatanku, nina Yesus man Thomas. Ma perbahan idahnu aku maka kamte, malam tuhu-tuhu ate kalak si tek man bangku, aminna pela aku idahna. Tuhu-tuhu melala dengar tanda-tanda sengget ibahan Yesus ilebe ajar-ajarna, sila isuratkan ibas kitab enda. Kaisin ko isuratkan ibas kitab enda, tujunna megelah kamte, maka Yesus kap anak dibata. Ia kap raja penapat si ipadankan dibata. Bagai begelah arah kini tekendu, geluh kam ibas gelarna. Kata Tuhan, ujin man bandu o Kristus. Judul renungan ta makap keliasan dibata, dame ras perkuah ate. Turang resenina keliasan dibata menjadikan kita anak-anak dibata. Ibas keleng keliasan min kita pemre kesaksin karena dibata si mada keliasan. Alu maba tengah damai kejueng bagai pe perseninan. Wari minggu eda makap minggu keliasan dibata. Berita semeriah bas pas kasih peduakan. Nurikan pencidahan Yesus si kekeman ajar-ajar si sangat nalip ibas kebiaran. Tuhu pendungi geluh Yesus si meriso jadi benar-benar kegelutan man ajar-ajarna. Kalak biar kempak kalak Yahudi. Ajar-ajar munikan bana. Pintun-pintun ieruk mekes-kes. Kebiaran mahan ukurna tumpat, pusuhna jadi cik-cik ras biar. Tapi ibas kecibalan si bagai rupana, Yesus nalukan ketumpatan Yesus reh encidahkan dirina ku tengah-tengah kalak alu encidahkan tan ras belutekna kempak kalak ihernina. Dame ras menjuah-juah man baru. Dame ras menjuah-juah man baru.
Bagi aku isuruh Bapa, bagai mempe genduari kamu kusuruh. Damai res berjuah-juah man bandu, telu kali Yesus nehken salam damai. Teristimewa Thomas, silenga kindai tek adilanga idahna bekas luka ibas nahe, ibas tan, ras bertek Yesus labo ia tek. Tapi alu salam damai ras arah keliasan Yesus si merkuankan Thomas minter bene keginenna nandangi kekeken Tuhane nina Yesus. Tamakanlah jari-jari du ujeda, janah nehenlah tanku, dadakan tandu tamakan ubel teku. Olah nailah te tapi teklah. Paksa si enda Thomas ngakukan kini terkena nina, o Tuhanku, o di bataku. Terdauhan dikatakan Yesus, ma berbahan idahdu aku nge maka kante, malam tuhu-tuhu ate kalak si tek man bangku amin na pela aku idahna. Ajar-ajar pe meriah ukur tupung idah Tuhan, ceda ate salih jadi keriahan, kebiaran jadi kegintaran, getemna pusur jadi kegiah-giahan, keginen jadi kepihiran ukur erkini teken. Payokin tuhu belas-belas Tuhane, dem antusen simbages, damai res menjuah-juah man bandu, kata enda, mbages tuhu ertina. Min kam ipulahi kebiaran dunari, min di bata mereken sinasa kini ulin man bandu, janah Yesus pe engkesahi kala alu kesahna. Tole nari Yesus nuruh ajar-ajar guna nehken keliasan di bata engkap dame ras pengalaman dosa. Turang rasenina, kini teken engkap pemere di bata. Lago berkitikan ngidah secara kula entah ngidah tanda-tanda. Kini teken labo ulih arah dadap entah jemak bekas paku ibas tan ras nahe Yesus. Entah pelucukkan jari kubas bertek Yesus. Kini teken emekap pemere singgeluh ras erbelinna arah pengalaman perjumpaan pribadi secara pertendin ras Tuhan si keke. Minggu sepeduakan Paskah enda igelari minggu keliasan di bata. Enda mersini bereken Yesus si keke man ajar-ajarna arah keliasan maka Thomas pe ibereken Tuhan jine kesempatan perjumpaan khusus. Baswari enda min kita nalangi pusuh pratenta, gelah si gejapkan perkuah ate. Min ngayo tendita, maka kini teken jadi palas geluhta. Gialah si idah Tuhan alu matanta, tapi si idah alu mata. Yesus jine ngatakan ca, malam tuhu-tuhu ate kalak si tekman bangku, aminna dia aku la idahna. Perayaan kini teken baswari enda, jadi kesempatan ngalami ingan penundalan ras ingan cio man tendi-tendi teristimewa kalak si perdosa. Pusuh Yesus sidem keleng ate talang ngalo-ngalo tendi-tendi sireh ngerembaki keliasan Tuhan. Bas minggu keliasan eda si pekusur-kusur ibas pusuhta. Karena dibata si mendiate mada keliasan, dibata si nalangi dirina man bata. Si pilo keliasan Tuhan guna banta, bagai peguna kalak si susah, gelah dibata si mada keliasan, mereka manbana geluh, keriahan ukur, pengarapan ras pengapu. Haleluya, Kristus keke, haleluya. Oh